قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuh. Ayağı din kardeşlerim, elhamdülillah, Allah'a min maqtavlar olsun. Bizden Halil Megavul Madrasa, namı hacına koyulgan madrasa bizden bugün 19. Mart'ta Arı ahvalat yürülüp duran. Kızlarımızın arasından 19 kız Kur'an'ını bittirip Naçarni İslamski Abrazavanya, İman İslam, bir Müslümanadan bilme tarıklı namazını aldı artık olup, şoğar oşagan bir Müslümanadan bilmeye tarıklı bilimni Naçarni İslamski Abrazavanya'nı okup bittirdi yılların 2 yılın içinde. Şoğar bağışlarım bugün elhamdülillah bizim yurtumuzda çok bitken kızları egzamin yorulup duran. Allah buyursa arı majliste vurup kollarına diplomlar da verip şöyle vurpusk edecek bizim madrasada iş 19'da kız yaşka. Olan yaşlarımızda da bitken inşallah yukarıda oları da edecek biz. Allah bize şöyle egzaminden majliste etip kollarına olan da diplomlar da verip şöyle vurpusk edecek biz. Allah buyursa. Ata-ana avletine berip bolagan zatların lakta sevgisi kardeşler Allah'ın kitabıdır. Allah'ın kitabını okuma, uyumaklık avleti şu ata-anaga lağullu savvattır ve ata-anadan avletine verilen savvatlar lakta ulusudur. Nege tuğresi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ekran hadisi var. Hayrukum men ta'allamal Kur'ana ve allamahu. Sizin aranızda lapsiyliğiniz Kur'an'ı ozuda uylenip başkalara da Kur'an'ı uyletegeniz lapsiyliğinizdir de bayta. Kıyamet günü olan zamanla avleti Kur'an okuyan ata-anaga başka adamlarla arasından ayırıp, hürmetlep, başına bir ulu paçanı başına salaganlayıp, ulu taş salip, üstüne halat giydirtip, şu avleti Kur'an okuyan sayaliga Allah cennetleri verir de baytip, şöyle ulu suyuncular da var ata-anaga. Kur'an okuyan adamgaçı verilen darajalar ahiretте verilen ona artı aldı yoktur kardeşler. Şolay bir darajalı kızlar bugün bizim madrasamızdan, bizim Halil Megavul yurttan çıkan, şu darajalarını yorayman kalgan Halil Megavul yurttaki yaşlığa da, şu yaşların anasına, atasına yetişkenliğini, şolar yetişkenliğin darajalarını yetişmaklıkını yorayman kalgan Halil Megavul içindeki dağı ata-analara da. Hani bizim bu puskuz olacak Allah buyursa. İnşallah gelegen ayın içinde, April ayın içinde. Şu pustan sonra Allah buyursa dağda naburda edecek biz, bizim madrasa bizge kızlara da, ulallara da, yurt cemaatini çakıra biz, şu yaşların madrasaya verip Kur'an okumaklıkka. Yurt içinde bir yaşta kalmadan kuyda, barda yaş, şu Naçarni İslamski Abrazavanya'nı okumaga tarık borç kardeşler. Şkolaga baraganlayını yurttan 1000 yaş. Şu 1000 yaş şu madrasaya da gelip dünyasına şkolni Abrazavanya'nı alaganlayını ahiretine da dünyasına da şu Naçarni İslamski Abrazavanya'nı da almaga tarık. Atası, anası dünyadan gitken zamanla şunu tüzlep kıblaga, kaburga salagan avletler almaga tarık. Ata-anası dünyadan gitken zamanla artından kolhu giyirip, Kur'an okup düğetigen avletler almaga tarık. Şöyle artından avleti kalmagan adamın kaburu bir kurugan kuyunu misaline olacak ahiratta. Ama avleti Kur'an okuyan ata-ananın kaburu, şunu kaburu inşallah nur çıkıp duragan bir ulu olgan kabur bulacak şunu kaburu. Şu sayılı kardeşler, bugünden bizim hayımızın eteğik, yaşlarımızın İslam dininden terbiyelayık, bizim artıbızını aldığımızını onarıp başaragan ulallarında, kızlarında artıbızdan koyayık. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. İza şemsu kuvvirat ve iza nucumun kederat ve iza cibalu suyyirat ve iza l'işâru tilat ve iza l'uluşu huşşirat ve iza l'ihâru succirat ve iza l'nufusu zuvvicat ve iza l'mev'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat ve iza l'suhufu nuşirat ve iza l'semâ'u kuşşitat ve iza وشتت وإذا الجحيم سعرت
علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين مبين مد عريس وما هو على الغيب بضنين وما هو сначала положение говорит. مد تبيه هو على الغيب بضنين مد عريس الخروج الرحمة خرج contact passive contact Что это? 490 الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علم البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها متصل ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا متصل وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا Kaysına koygan aprilde tek değil, başına. البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفة
ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع أحمد مكتوب على الجيران صلى عليك الله في الأحيان أحمدهم في السر والبرهان حقا على الإسلام والإيمان